getting funny. What the phone into someone? Umutanzania hano yafashe hasi hejuru. Uyu ni umugabo nababwiye Godfather sinja fata side imwe turavana inkuru muzi buri wese turaza kumenya ukuri. Nukuvuga ngo twumviye inkuru twari twabonye agahinda k'umugore abantu bari kuvumira umugabo ku gahera umugore Okay, hari tattoo ufite ku mubiri wawe? Yego ndayifite. Iyo tatouage ni yande? Umuntu wishizeho tatouage ku mubiri wawe ninde? Allo? Tatouage ufite ku mubiri wawe ni yande? Iyi tatouage y'umuhanzi uririmba indirimbo za dance hall. Nkunda ngiye ku giti cyanjye personnellement. Uyu muhanzi mwarahuye amaso ku maso? Yego twarahuye amaso ku maso. Hari umubano wihariye mwagiranye? Ntawo. Uretse ubucuti n'ubufana. Ubucuti n'ubufana. Ubucuti kumenyana au fait. Ya. Ubucuti no kumenyana. Sinzi sanse. Ibivugwa ko gusa mu magambo make turaziranye twigize guhurafi. Oya ibivuga rero ko mwabanye nk'umugore n'umugabo. Wabivugaho iki kuko yaba amavideo yaba amafoto agaragaza muri kumwe bikavuga ko uyu nguyu ari umugabo wawe. Mwana banye nibyo wabanye nawe cyangwa mwagiye mu rukundo wowe nawe? Ntabwo twigeze tubana. Mwagiye mu rukundo? Ntabwo twigeze tubana. Ite passport urabizi ko igihugu cya Tanzania ni igihugu umuntu yinjiramo adakoresheje irangamuntu. Ni igihugu umuntu yinjiramo passport cyangwa laissez-passer. Rero passport ifite igihe ninjiriye TZ dufite n'igihe nasohokeye urabizi ko biba biri biteyeho kesh. Yego. Ibivuga ko yego. So ntabwo wigeze ubana nawe? Ntabwo nigeze mbana nawe kuko iminsi yose nagiye Tanzania, iminsi myinshi nahamaze ndumva ari 10. Yego. Iminsi 10? Ariko hano turabona amafoto y'ibihe bitandukanye. Hari amafoto ya tariki 20 hari amafoto ya 20 tariki ya matariki 27 24 z'ukwa karindwi. Urimo kumva n'amafoto y'ibihe bitandukanye mu myambaro itandukanye nawe urabizi. Mwagiye muri trip muri kumwe. Dufite aya mavideo yose y'amavideo yatubwiraho iki kugira ngo umuntu tuve mu rujijo. Uzashaka ukuntu ujye wigenza. Iyo niyo nama uwo muntu yangiriye. Uzashaka kandi iyo ni inama mwene wabo umugabo. Iyo ni inama mwene wabo umugabo wanjye yangiriye. Mwene wabo si mwene wacu si inshuti ni mwene wabo. Muse ariko ndaguha prof akamfata ku ngufu noneho ndagenda ndamwanga ndamuzinukwa abagore bafatwa ku ngufu nibo bazi umubabaro bagira icyo gikorwa kuba sebyo umugabo wanjye ndamwanga kubera icyo kintu sebyo kandi ni ikintu ntashobora no kubwira mama wabyaye ni ikintu nabikaga mu mutima wanjye nkagishingura kamusaba ngo stoffe ndumugore warampoye nibushe kuririmba gutanga statement yuko mfatwa ku ngufu n'umugabo wanjye. Umugenzacyaha wanyakiriye ambwira ko ngomba kumanika kamera mu cyumba, kamera kashe kugira ngo nzazane ibyo bintu bigaragara kuko ibyo navugaga nta evidence nari mfite. Ibihumbi 23 by'amadolari aho wari umubitsi watwaye aya masaha umugabo wawe yishyura. Yego. Wagira ikintu bimbwiraho? Bagendana neza cyane kuri point ku yindi kandi ndaguha ya buri kintu. Icyo uwo musore kiranye cyangwa nongere iki umusore we iki uyu musore byo kiraheze kuko nyine urukumva byo impamvu yatumye mukundana irasobanutse kandi irumvikana. Ntabwo uri inyamaswa uri umuntu. Birumvikana ufite umubiri. Siko bimeze? Ko nawe n'umugabo wanjye bafatanyije basabye ko nafungura konti muri Beka y'amadolari. Komeza. Ushaka konti y'amadolari? Bakupe. Fungura konti
amadolari, hanyuma uyu mugabo ambwira ko azajya anyoherereza amafaranga kuri iyi konti, hanyuma nkayamusubiza, ariko nkakora historique bancaire kuko yari yarampropose ko najya kwiga muri Canada masters comme ça bikazaba profit kuri famille, maze kugerayo nabo nkabazana umugabo n'abana. Uyu mugabo uyu mugabo wo muri Canada yakoherereje amadolari 9,000 nayo warayarigishije. Amafaranga ndi kukubaza nayo muri Mashariki aho wakoraga. Ndarira Winyobya. Mbwira amafaranga turi kuvuga ku mafaranga yo muri Mashariki apana amafaranga yo mu Canada. Ibi ayo mu Canada ni 9,000. Ni 9,000 atandukanye 9,000 byo mu Canada uyatandukanye ni 2023 byo muri Mashariki. Muri Mashariki byagenze gute? Nta kintu kinini nzaguha no kugira ngo gusa ngufashe ufunguke ureke kujya uheranwa n'agahinda. Guys, mutapinge screen. Umugabo yanjye ayakirana yombi. Umugabo wanjye na boss w'Amashariki ni inshuti magara. Mutapinge screen. Inshuti nibuze inshuti magara. She's good kurande kumaba. Umugabo wanjye wari warantegetse kudakora iyo myaka yose. Icyo gihe yemera ko njya muri Mashariki go ahead n'umugisha. Yego. Iyo ugiye gukora kwa wanyu rero ntago bisaba ngo uradepoza, bwarakiye mu gitondo nambara neza njya gutangira akazi. Banyereka aho ntangira akazi, umunsi wa mbere niciye kuri reception. Ndetse gato ibivugwa ko aya mafaranga impamvu nagaruye kuri ibyo amafaranga kabihuza n'iki kibazo ufite, bivugwa ko aya mafaranga wayatwaye mu bapfumu, abapfumu aribo bakubwiye ko nyoko aryamana n'umugabo wawe. Nukuri ni ikinyoma? Sorry, byari bicitse bari bamamagariyemo. Uravuze? Bivugwa ko aya mafaranga wayafashe ukayatwara mu bapfumu, hari amafaranga watwaye mu bapfumu n'abapfumu aribo bakubwiye ko nyoko aryamana n'umugabo wawe. Wagiye mu bapfumu madame ngo Gloria uyu mugabo bimwe makuru mfite ngo ari amafaranga yaragiye Tanzania yimara gahinda kose ura mugabo yamuteye kimyaka ko kutamurongora. Niyo nkuru mutigeze muvuga wowe nani Claude, iyo niyo makuru mutari muzi. Avuyeyo aragaruka. Hano na makuru afite iki? Ibimenyetso. Muri kwirebera n'amaso yanyu. Yego, umaze kubibona ntago bibonye. Ngiye nihamagaye. Arabonye ngo dufaze ko umwanya ngira icyo nkubwira icyo umugabo yadutangarije ejo. Manzu kimbwira mbere yuko nkomeza. Umugabo twamubajije icyo yapfuye n'umugore we cyatuma asohora umugore we mu nzu, hanyuma we agasigara mu nzu. Bitari bikwiye ko umugore asohoka mu nzu, bikwiye ko umugabo yasohoka, umudamu agasigara mu nzu n'abana. Umugabo aradusubiza ngo amakuru ari mu rukiko, ngo hari ikirego kiri mu rukiko, ngo hari ikintu gikomeye bapfuye, ngo tuzakimenya mu nyuma, ngibyo bizwi n'urukiko. So muri ibyo byose rero twebwe nta kintu na kimwe mu by'ukuri umugabo twaramuvugishije. Twifuza kumubaza icyo apfuye n'umugore cyatuma musohora mu nzu, aratubwira ngo hari ikintu gikomeye. Ndamubaza se umugore yarasambanye, ngo yango muzakimenya nyuma yaho. Ndamubaza se umugore wawe n'umurozi, ngo yango muzakimenya nyuma yaho. Ndamubaza se umugore wawe n'umujura, ngo yango muzakimenya nyuma yaho. Urumva rero umugabo twaramubajije Godfather. Twaramubajije ikintu ugomba kumenya. Ikintu mugomba kumenya mwebwe muvuga ko muri abanyamakuru, ariko ntago muri abanyamwuga. Je Godfather ngomba kumenya amakuru nyahawe na ba nyir'ubwite cyangwa nyabonye mu bundi buryo. Icyo kintu nta kindi. Uremeye. Tega amatwi. Icyo kintu mwakibonye? Turimo turabona ifoto ya Christophe n'umugore we basezerana. Uravuze ngo mukanya nkweretse video ari muri Tanzania n'undi mugabo. Nayibonye Tanzania n'umugabo barimo barahana kabizu, nabibonye. Tugende gakeya rero. So gahunda iteye irya. Ntabwo nkeneye Chris ngo agire ikintu ntangariza. Icyo nkeneye ni kimwe, munyumve neza cyane.
icyo nkeneye hano ni kimwe kandi ashaka kugira ngo munyumve. Okay. Hello. Amazina ukoresha kuri TikTok witwa nde? Inde? Kuri TikTok ukoresha ayo mazina? Nitwa Jojo. Jojo nde? Nibendera rya Kongo ry'u Rwanda n'irya TZ. Ngo iki? So, ngiye kuguhereza link uhita uyinjiriramo. No. Wansharinze nanjye nkareba please. Ngiye kubikora. Nibyo ndi gukora, don't worry. Uretse analyze kama. So, bro. Yes. Kuvuga ngo niwitegereza hano. So niba dushaka kugira ngo dushyireho ukuri n'akarengane gashye, we need to know the truth. Ukuri ni ukuhe? Ibi byose byavuye kuri account yiwe. Ngibi uri kubibona. Ngaya amagambo yasomwe mu Giswahili ari kuvuga urukundo rutaboneka handi wamuhaye. Dore ngiki igiswahili turagitranslatinga mu Kinyarwanda. Regarde ici. Dore. When your caption njye nago ndi kuyisoma neza. Caption iravuga urukundo